Kublai api baro. Ngade Marina, kasnong trajo ngade na lightera, bat ngapri ang sngo bahaya pi baro siya kani channel jonga, lightera roots. Wan, nginyalit hang tayhaneng. Pitip hae. Kadai hang ne pi hakayaw India, kabadon hang ne ha France. Sngo lingom day. Oh, pet hang ne hadukan, kidon kijan sinrang. Imat kide kijan ya api. Kita hang tapat kisari, bat kijingdeng. Sngo kum badan siya India. Kani kadukan latip kum kasari palace. Tangba kumno kumta kilambut ban kang dono. Henry dang bun kiwei pat kidukan kenpi ali nginilik pet kai. Ngayala DM nga itenat bahai karong bablu gumni tepi. Habang ngapet ya kidukan gumni ngam sngo langit pitip bangadon hang niha France ngas ngau kum badan hai India penban. Ade pet kidon kita kisari babun rong bat nga itenat bahaya kini ki belasu bat ki embroidery. Tangba kidor pati kilarem bahapi. Kinong India basa hang nia France ngatarai kitit ya kum kini ki jain pong ban pong tang hakapor kawai pi. Namar ngam jio i bakin pong kum ki jain ba pong man kasniken. Ish pet nilaban siya me kasari ya tho balero. Kang ba bun nakihiti kide ki babun rong pi. Kidi om tangi kini kisari, Henry kini ki jingdeng baper ban penihabat ki. Kum siya tohi, siya niru ngilaban siya miya bun jat ki jingdeng. Ngilaban siya miya ki batat dor, ya ki ba biang dor, bat ki ba rem dor kum kini ki rong ksir. Wow, pet jingbun kadu katay. Ngampoy perkat pitip, bakin dia buon kat ni. Tangba ngam tip kaya yaw ni em. Namar ba kinong France di, ngam taray pi bakin dengkum kini. Nilaban siya muat ya ki syarak red kum ni. Bapendon kam ha kapor Diwali. Syane kakenhuan kinong India ha kapor Diwali kijupen long ne celebrate ya ka Diwali ha pedeng jongki. Nilaban syam om tang ya kum kini ki syarak Henry ya kidur ne ki statue blay tauro. Kita yang taipat hasenduk kot hajan kini ki frame dor barong rong ksiar imat kide ki jingtang bas mau bi. Wow, pet kita hang tapat ki sentiak pieng bapalang rong bah. Ha kini kadukan ki dia ya ki kiu ki pliang de. Ha ka jing sisya ngila ban syam ya baro pi. Hakum kini kidukan naduk ki jan haduk ki tiar. Kum syatuhi syaniru ki wa tiar ha rot lenti tepi. Lakap nya ka lenti yait ro. Nang ta kibun ki brieu ro kum babun syatu. Ali pi ngine le syang syakiwei pat kidukan kani kayaw India. Nginyapit kay ngilaban siyam ayu mo. Naduk nang ninabar ngalaban semaya ke jingbam musla jingbam India tapi. Kani kasurok bangiwan yan, kadai kasurok babun bahaki restaurant. Nakatakada lasma jingbam na syaduk siya baru. Piyo kini kinong France, kisyong bam hang ne habar. Pat kidang pet iya ka menu. Kermen bakin numsan dala dep bam.
ngini lait na jan, ya katay ke restoran, badan bat kidur jong kicing bam ba ibang ba. Tip kidai kijat cing bam ayu mo. Oh, kidi ya kicing bam Bangladesh, India, bat Pakistan. Ibang day ya kita kicinta dok sial, dok ha, bat syemprong. Baik, kani hang ni kadai ka restoran bakerteng Lahore ka badai ka nong bajong ka Pakistan. Kat ba katay hang taipat kadai ka restoran Bangladesh phi. Latho hang ni cafe Bangla restaurant. Tip kidi jing bam ayu mo. Padang ang bakla kini hang ni pedang kidai ki samosa phi. Oh, pet kani hang nepat kadai ka restoran South India phi. Kadai ka restoran vegetarian bat hang ni ngilaban bamya ki dosa. Namar latho ang te Chennai dosa. Menta kasngi bangampat ngutangan nganom le rumpi haki restoran. Ti ale bat nga nginyelepit kaino saya kidukan padi jordi so. Hang ni hakmat dukan kinong di kikenton yakipan kipiat kishriu kipandieng bat kunta terter. Kat ba hang te pad hakmat kedukan kidi ya kiso kamtam ya kiso pieng. Petsi ibang baham deh. Kat ba kidor pat kirem babi. Makan mau ngalathiat kai tang shisin bat ki bang babi kamtam lele gitu kiba wan rana Pakistan. Kidi ontang ya kibalai Henry ya kibadang emro imat ban padam asyar pi. Wow, don sok menken rakot ruhajan. Hang nepat kidi ya kini kiso avocado, ya kiso pomegranate, ya kiso periam. Hang nepat la kenton da kikat balakot ki plantain hakaba ki Rio Afrika ru ki jubamba. Ndangawan hang ni ngajusmat bah bantit ya kini ki plantain, ya kini ki pandieng banta sya. Using ru syane urem bhapi kumbahan rus pa anyos pa tengkah sikilu. Hang ni kidi ya kijat so baper. Oh, pet kidi wat ya upai ru. Usok pande. Ngan ya tu kaya pi ken pi ba uni ujat sok pan ubang bah utiang bat ndalai makna usembo petun. Shopi ngandalat wat ya ujur ubang alakwa bahaban tiet namar ba ngamla ban yo nakasnong bangasa. Bat pitib uta udayu uday so men ken pi ngatenga bang bahaban bam imnu so men ken. Ngan sa tiet pashi pun namar ngan sa site ngan sa penukiang bat ngan sa tap ha ka plastik balong airtight nang ta ngan sa tap ha po ka freezer. Oh, kidon jur selaru tang banga ngan tiet yaw niu ka relief. Di tangkat tu syapang kani ka yaw India ha friends. Bye bye. Saya Syang Subharo. Mas ngubhaw at kalian pun subscribe agak channel jo nga like Terra Roots. Bye bye.